Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma hakasni palai ulalu mekejingelang bat katanat transport rengkat bat Menteri uba senyau balang dhar. Banyakren bat bancong bishar ki kambedai bat ki projek bakongsan badai Menteri Kamno hapo Kejela. Kani kejingelang kaletai sani halor kejing thauno ek Institute of Driving Training and Research hagajela kebadan ru skim na katanat road transport and highways kenang banla penamara ek kejing shingan kalet kawan ki surok Kejela. Kihe officer ketenat transport kila pentip yang Menteri Rangba Kejela ba ketenat kedon yang kejaka hawa yajer ha West Jante Hills bat hajeng jal ha West Garo Hills kabala ais ngobha dak shnong kathau klem kanu kejing sio. Kapentip ba ketenat keladep ban penkre ke detail project report na kebentak ni artli kejaka bat yakani ke report ladep ru ban pha ketenat road transport bat highways bakan mang pisa. Nalor kani kila pentip ru ya kejing don kam banbo iki inspection bat certification center na kebentaman kemi ya kejing long kali bat ban kemi ru iki kejing penmi tadam jong kali. Letho ba kejing bo iki inspection bat certification center bagan thop iku surok 4 lane kadon kam ya kejaka ka bahe la kumno ru hadu lai akar. Ban nakaliang jo ketenat kala persang menta ban wat iki jaka ka babiang banbo iki center ha Kejela. Hagani kejing elang lekren ru halor kejing penkamai iki helikopter baman la kesngi ha Kejela. Katanat kala pentip bakadang penkre menta ya ke detail project report banbo ke helipad ha Sauli ha East Khasi Hills bat ha Dol Degiri ha West Garo Hills ya ke bansapha katanat civil aviation bakan mang pisa. Kala pentip ru yu Menteri Rangba Kejela basyan on sesedang no ya ke jingpan kamai lingsun bet nasyalong Shah Delhi.